Kuvanje se generalno smatra kao primjena toplote, ali postoje i druge mogućnosti poput kuvane ribe la tahitijen koja se dobija zrenjem ribe u soku od limete. Znači tu ne primjenjujemo nikakvu vrstu toplote, već sama kiselina kuva ribu, tako da kažem. Ervedis je 1996. godine pokazao da se dodavanjem natrijum borohidrida kuvaju belanca, pošto dolazi do razbijanja disulfitnih veza. S druge strane, ako se dodaje etanol u belance, ono se odmah zgrušnjava, pa je efekat isti kao kada se kuva belance. I pokazat ćemo u jednoj epizoda gdje kuvamo belance u alkoholu bez ikakvog dodavanja toplote. Pošto je očigledno da ovo nije kuvanje kako se smatra u konvencionalnom smislu, kako mi danas poznajemo sa tiganjem i vatrom, Dis je predložio da se uvede nova reč koja se zove koktion, koju možemo prevesti kao kulinovano. S druge strane, mi ćemo danas pokazati kako na praktičan i jednostavan način pripremiti nešto sa toplotom. Na starinski način ćemo pripremiti starinsko jelo u modernijem ruhu, a to jelo će biti leskovačka mućkalica. Ona se sastoji od par jednostavnih komponenti koje joj daju nevjerovatan ukus. Mi ćemo ga oblikovati na malo drugačiji način, ali nećemo menjati ukus. Uzet ćemo meso, kod našem slučaju ramstek, koje smo prethodno spremili u sous vide i uz dodavanje malo ulja ispržit ćemo ga na tiganju. Kada smo propržili naše meso, dodat ćemo mešavinu povrće, kao što vidite na kockici isečeno, papriku, rotkicu, paradajz i mladi luk. To ćemo kratko isopirati i staviti sa strane. Ono što ćemo sljedeće uraditi je staviti alevu papriku i brzo propržiti, jer paprika ne sme da izgori i da bude gorka. To je bukvalno toliko. I odmah ga izvaditi iz tiganja i staviti sa strane. Inače, pošto uglavnom se dešava da ljudi preprže alevu papriku i ona bude onako u zaprškama i u svemu dosta gorka i onako baš neprijatnog ukusa. Trapez ćemo izredati na rendeu, pa ćemo ga u kalupu koji je oblik ovako prstena staviti da se ispeče na 200 stepeni nekih 5 minuta. Vidjet ćete kada prsten bude savršeno brown. Ono što ćemo sljedeće uraditi je, prvo ćemo izgrilovati naš mladi luk, a onda ćemo na isti tiganj pomešati naše sastojke i napraviti pravu mućkalicu koju ćemo zatim uviti u jestivu foliju. Prvo ćemo staviti naš mladi luk i možete ga slobodno pritisnuti kako bi se lijepo ravnomerno izgrilovao. Dok polako grilujemo naš mladi luk, u činiju ćemo izmešati jedno jaje i kajmak, sa čim ćemo na kraju povezati našu masu. Stavit ćemo sa strane kada smo ga izgrilovali i onda ćemo, kao što vidite, naša aleva paprika sa uljem se razdvojila, znači aleva paprika je pala na dno, a gore je ostalo ulje, pa ćemo samo koristiti ovo ulje za prženje bez aleve paprike kako ne bi gorela. Stavit ćemo na naš tiganj i na njega dodati ovu našu mućkalicu. Ponovo dodati malo soli, bibera, dodati pastu od belog luka, promiješati jedanput i onda povezati sve to sa
našom smesom od jajeta i kajmaka. Naša smesa je spremna. Stavit ćemo našu mućkalicu sa strane. Za to vrijeme uzmite jestivi papir i napravite krug i ostavite ga sa strane, pa ćemo ga kasnije koristiti pri našem serviranju. Sada ćemo servirati naše jelo. Vaše jelo je posluženo. Uživajte!